Mirundene ya mwaka juju wa 2024 neonekete kwagathiri buru na nkirithano kumato buria gukia bubone muno gatigati ga kambi ya Ngavana Kawira na mbunge ya kaunti iu igeria ria Ngavana Kawira gwita MCAs kenda baraniria na kuthiria thina ciao Bwari Ngaiga na Bwari Maburu nyuma ya MCAs kuga bati tayari kwaraniria na Ngavana uju Jacob Boboting'ani Ngavana Kawira oneka kinyagi chokothana na munini wawe Mutumantu Ithinkia akiwa kinya omba kumwata muchara miru ya kujira kinya mugomo jwa magita kwa magita kuma rwang'ini rogima. Mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana ni agutumurikira na ndene kirima karika ja mwaka juju jwa 2024. Ni uchamba bura Kawira Mwangaza ethirite akiona na kiamwa kene yongirile 24 ontobura nindi bonekete wachithia burumiru thiri na kinyangwataniro muno ati Kawira Mwangaza na njuri yekie na MCAs bambunge ya kaunti ya Meru. 45 million. Baile bakionekana ende kwa kagita uchokanira migambo irania kumenanirania kumenerio tungeria na yange yarayethirite akiumaira. MCAs bambunge ya kaunti ya Meru barabakureana no tungeria Kawira Mwangaza bakionekana ende kwa kagita bakireana na kumeneria bukatha utungeria mwana kinya uritingwe Kawira Mwangaza. Gavana naandikite barua ya page 10 akireana akiwa ngwira twathirite tukirita turi assembly ngwichi otheri na we ngwichi otheri nondo angaimbia kwira no angaimbi barua inyete kweleka kona ne batu assembly utengo tukurita na mbuge ojo kagita kara gavana aringaga siasa akiroaga na kiraito murungi augaga 12 billion times 5 akagaira wondi mbecha ira wondi ebati kuona na nengwete kekire manifesto augete bero wondi akanenkanira 100 million per wond leo no ngaka revise the manifesto na bati torageretie nginya komutethia no ketha twakwekwiriria milioni egana fortunately turonire 45 million but still 45 million you tuonete na korwanio ndenwe Kawira atiti nyuma akire uchokeria migambo euru arakinya wati mbarubakie bethirite bakiona na kia omuyeka kagita konde bakisha 3 million peke yake kwa ofisi yangu ya fuel, lakini nimesema nitatembea na hiyo pahali itakwama, nitachukua bodaboda na nitaingia kwa mashinani vizuri kuangalia watu wetu na pia kupeleka maendeleo kwa mashinani. Assembly ambao wako na 1.1 billion wamejiwekea pesa ya Alsand, zile tu radio ya kuongea na ile ya mazungumzo ya 100 million, na tunajua bado wako na zingine ambazo wanatumia, maana hata jana wanaongea, juzi walikuwa wanaongea na nini, lakini wamejiongezea 100 million kununua Hazard moja fresh mpya kabisa. Kwa hivyo tunangoja pia kama executive tuone hiyo Hazard kama iko na miujiza yake kidogo, maana hiyo pesa pia imetumisa kidogo. Wamechukua pesa zingine more than 35 million ikapelekwa kwa mortgage na mambo ya kununua magari. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, maana MCA watapata manyumba mazuri sana na pia watanunua magari, na hiyo tunamshukuru Mungu. Hatuna la kufanya, maana wako na hiyo power ambayo imekuwa bestowed to them. Lazima watupatie tusaini. Tukaona tusiposaini watapata kizingizio kingine ya kwamba gavana mkatili, gavana amekataa kusaini, madaktari wamegoma, hatuna hiki na kile. Tumesema tusaini, tutarekebisha kwa supplementary budget, na kama itawezekana bado Mungu atafungua njia nyingine mingi ya kusaidia Meru County. Ende kuina okukagwa buru, for example kuina manto jare very serious. Tuina cleaners beto magana mugwanja 707 cleaners kana casuals kana contractual employees paraba eja wa contract ye mwaka jumwe kana miaka 3 na gintu ja kiu mbecha ciao cionthe niriti ni county assembly ewi kumanisha utemichara bakethirwa bene okwambiria nande tinga murungu akaringithia rutere ruria tugeta kaire kuthithia supplementary budget na yau kinya tukawia siasa na ngina kuo rwangiro gima rukioneka kuringa kabone ni kumania na migomo ya magita kwa magita ya mandaitari na kinyari tingwe bange barwangi rogima.
ugebo ni betirite nindi baitarakia itumikia kugoma bakiongela na kinya kuwa thirikari ya kaunti ya Meru itethirite ikiti ya ugambi bwa koti arwa intukwe 11 tumugomo nonto boishuzira tombere kwenda tokeresi na thirikari mugomo yetu ya lali nonto itobudire ya onde sheria betikiritie na tu na kotona ira county governments barete ku obe yani last year mwezi 11 2023 na tuna certificate ya failed reconciliation Taurali ba Act 2017 kuwa so batu tuti mugomo kialali boyo batewe. Fikiri governor wa Meru amesahau this is a public office. Hiyo sio nyumba yake ambaye anatufungia nje. This is a public office. Sisi kama madaktari we are non-violent. Hatuko na fujo, fungua mlango tukueleze matakwa yetu. Governor, on Friday, we are giving the governor a very stern warning that on Friday, hii mlango tukipata imefungwa, tutapita na mlango. Wekawira akiora atirita ngui atethira kiriawa ontonekanire yakakinya kwariria munini wokie nwe mutuma ntwethingia ko kwamberia rojo kendra muije ara witaira nguge na otembo geneo tunasimamisha mshahara na ugoje apology kwa unande baba tonya te siasa ene cia mapema Momero ngera nguge mwingire jakia kuria mwingire jakia kukarikanwa barwani andikine ndikire munini wa ngabana akira wa imenyereka na kethira kirita wa mucharene nikirerekana atethirite akirita ngui nweke kwaririo ntubu ndakento edingia yoneka kubwebela na kuo burabuka ni bwebwo mbuga 98% ya Meru bari Meru batethera be mucarene na kambwe ye kwa teisho kwariria mucara nonto ibaba inge barungamitwe micara ndene ya Meru County ntiwa mama ate na capacity ya kurungamia mucara nonto director wa salary ni andawe so yaukande mutiire nonto niwe wena maoni yau ntiariria yau kabisa na ikioneka ya njira ya kuinga mwaka na njira ya ukiri Kawira nethire akiwa kandikira MCS bambunge ya county barua na kubaromba wika ikaro baraniria kenda bethira bagite kanira kia kiroti bwangwe nkaandikira MCS bonde baruga gukurukira speaker wao etekire assembly na bonde mbatumire na WhatsApp kirithimo ciao guti MC ntitumira message kirithimo ciao mwendi kweja na inkoromba beje tukarende twaranirie nonto ndoa itena gitumi gutindwa ikambasare kana kawandio kukathoma nio MCS bana bo bawa woina no bateta yari wike karoki na bo bakethira bagita na mbere na kuthetera umumiru kenda ngwiriteka timu akawira mwangaza kuga na kwenda kuandikira MCAs baroka kenda beta ali beta na capacity iriku ibati twa mwengere senate ni aponde dora twa mwengere koti ne mwegete na eta gitegamba na unendi there ikioneka kura burumiru kiuria kira kikurwa ni baingi nikithira mwakene iyo ngirile 25 no bukwethira kwina kacha na nkurani ende kiuria ki muchokia wakyo imwaka yuyu yongwa yukethira yetwira ndienda kwera baraba ku drive na threats bagogania kawera isampli makagwa na threats bago jamani ya wrong number Phineas Imana Ndato Cheweru kaende kabati nduga borori